Lecture Tangkhulnao being the psychorally, the talk with Sorintan Howewe, Katar episode hili, welcome Sally Shitale, Ajay Tumna, Itum Tangkhulnao being the Tangi Laghai, Ishuakawi, Maram the Janpay Sangrung Kvaisara, Itumna Taplung Gigi Akanga Sadalaye, Itumna Tagia, Itumwe Abomili Mutalagana, can you talk Junkana in Bosalaga, Itum direct selling Gijiwe business, Kala Ponzi scheme Gijiwe, fraudulent activities like Junkalaga. Itu my society le mig chung kali pung pang sak tale mig chung kana direct selling hin a key klayang kala ponzi scheme hin a key kla gila confusions ka chung ka later kla labor pom tale itu my khani thought kar thought ka chung kala hi ka tha hi le ma thai thang mai la ba jang la ka scam sa mi khai la chung ka lai de le victimize sa khai chung ka lai de le ka chi ka tha na ma tha la gai na legal ka sa li direct selling li zang ka progress salaga successful salaga entrepreneur ka sala labor bom dale ajay tumna uh, direct selling hi ki ponzi scheme hi ki india legal saga musa kala fraudulent activities later clay india we ayin we attitude ka da punishment mi pai kala itum uh, citizens pingle victimize sa khai tran itumle scam sa mi khai tran itumule rights khima male itum ga da ngar pai gi itum ach tiong ka awareness si share sa vai sara kala aje hi itum na matha mai da thei bai kwa humor amli min mai da thei bai kwa da special sala kai guest ko thumrang room da laye ina thumli introduce sa mi laga itum chan phai hi moron moron da chatra vai sa se remake up da ina queer working sorely introduce sa mi ngai da laye hi arwi manipur high court we advocate sa da pam da laye arwi infal di base sa da laye ka khnia sa da queer ngahorngam zimik ala social worker ne we train lay tum la aje itum we issue later clay hi chunga theishin ko sang pangra kala ka thuma sada kuira khar kuira lang ala concerned yudak sada itum khani topping with voice and aja itum li share samira issue hili nantum na ning sang mi dan tu atang sak chunga le sala da rang ru mi da clay wang ishi tangku we yar ko kan ishi tum lik chunga ning shi da le aja ishi mati jan paisa khang ru mangai na itum tangku naw bing na thai khang yi thai kran chunga thai sing ko sang pangra ge ji han shi ka sang chunga le de le ning shi chang ka te ari ishi gu tum we ishi mati jan pai hi za va paisa se in a how pogli hang hai da da itum apam hili yes information and technology era ne chi thau gi da itum hi information mak chung chung sang phang rok ta lai ka information sang ka phang tong hi lama mu shung thu kala mi kai kana ignorant sau wangai na itum no matha da mathai sing ko koi kala guidance ma kham thau wangai na itum trap li itum khalen di ba man da itum lan chung chung ting highway kharchan sang phang da lai kala ka chi ka tha na itum tang khu lain tang khu seng seng salala manipulate salaga brainwash samilaga ituman itum lan ngapon da clay ngapon kui da clay we kharchan lag chung ka shapa pom da le kya kang mushung kya kang wekla itum ta da tong ma ther chu ra ach chan phai salaga shok ma man la pai gi chi chang da le chen ina chan phai hi alung jang pai men pai khare sa da amai ngor ngam le khang han sangai da le itum apam hi le ari hon na la gai na le da clay aka che khi gla ji ga wa qnet da itum na shai hi mi chung khawe bang involve la sa de le ka sa la mi chung na chung mai de la thengai de le ka la hi ka thak la ga ji wi ka thai la thai ngai hi sor nga sai de le chen na ithum na khar jan ga sali ka shali chan phai sali amai ngo hor ngam da hi ka tha wi ek tha wi platform ma kli wa jang la ga ji wi experience ka sa thai shai gi ji wa na no wi experience na khi ne da thai khu la ga wa jang la ga ka tha da experience sa la ga no wi thai ku hui ka tha da le li dog jin na ri make up da tyo mai ka mai thai mi lo la ka itum rom rom da chan phai hi sa wa phai sa se Okay. Thank you, Sorintan, for atomic other Kaniwan each lagere. Ilot had the first Yamathila Sajine, QNet Nizilumatesa, Secret Yamatesa. First day, scan October 2022, itum Ipataliza Sajena. Tada Shilong Letum Junior Satsa, or Snow has some more. Aji Ralgana, or made her hand go from the Burke and Dequigara. I hit her sabbat. I see a Dumbledore Nizil, us. Hada, here success like Sadlak today. Kaikuping a service, here I got the Hilla Sapir, then Hada Kachungkha, Hada benefits among the war, the hango. Then in the Mushung, Kamam Shung, Tumla. Technically, war, triangulation the say war. Then in the Biak party there,
유크로 맨나 젠시바 히 바크제나 미스터 야오 슝지오 되나 야오 슝 무슨 company 히 키워크레 젠라 아짐 항에 아이 다다 짱물로 다다 트레이닝 미제나 팝다르 다 항질라 다다 트레이닝 다다 누마 다다 삽 근데 다다 IP address 아까 그래서 미리 금이돌리 다다 any software creator 그 다다 business strategy 다다 사기네 다 항질라 아이 젠나 다다 닝 상lâm 젠나 뽐드레 그 다다 폰 사라진 거노 못당라 폰 사라 그 히닝락 다다 이리데 사 내가 닝락 삭다 그노 일정하라 닝 상lâm 다다 벌시 사쇼노 와 톰지 aggressive 사랑이네 then 그렇게 다다 아시나 중고 사라 after 다다 6 October 지레 다다 documents 빈 힐라 김베 그래다 팀 보고 2022 지레야 얘는 인다 다다 documents 빈 김니 다가 8 정지야 중고 하보게 놓아 좀 트레이닝 커뮤니티야 오리엔 나올라 김메가 야노 다다 폰콜 지 다다 중고 상 그석르 다다 트레이닝 네도 다다 1 week 가 2 week 다다 사바이고 담 홀짝짝에는 얘는 예 키라크레 양다 하나 뽐들 가라 트레이닝 지 국가니고 아슈 트레이닝 지 then 회사지 나슈지 1.7 lakhs 다다 디포시 살로도 한거 같은지 오케이 then asila ning monggai leila as daga hina khishuklang ni khri na슈지 다다 IP address akwai mangma jina umai ju IP address create mi koi ni 다다 thumdi business bang qnet ni da manglam kho first ya thumji ki company khri je mahang tha ji no mahang tha samne 다다 hi shangkhwai ni 다다 avenues kjungle platform ya amazon rin na khim le ktong ling le ga 다다 khani thumni yani shu de zanga ga 다다 ktong successor ga 이거 다다 이거 서비스 야苗리 그 다다 하이스쿨 아담 리 태 방가리고 이 주니어니 와 해. 내가 알아 주틀에 실롱리라다 실롱리 갑도 너 테일리 내가 다다 저시 액티브 산아이다 다다 다다 히바이 해. 그 달라 그 양도 아버 IGGS 더 탈라인 플로리 살라근 공사대 유콜리라. 걔는 오 다가 좀히 오 서비스 러노 타이리 저라봐. 다다 히 플로리 살라긴 삽리 저라 다가 이거 달라 그 양도 일로 터서 뭐 미질라 다다 저 너지 애드레스지 그래서 거의 탁로 다다 디보시 사로 제더라 아나 아위 거신니고 엔젤로스다 조라를 그 다다 이나 다다 니 모나이다 다 페달로 풀멈이 프롬니 봐 just 다다 이거 인스톨메이션 뭐게 다다 풀 머션다 다다 이거 just 10,000 만 힘이 가는 아니래 오케이 라고 이게 시심리라 그거 클릭해서 엔젤로스 바이네 양 transaction jiwa okay paisa transaction jiwa company li masala individually sa jik sala mai da card cash na mi ga no ina 10,000 mi ga no le okay engineers na collect sa jila then after that the christmas usually after christmas dia merry christmas the rafu yo the wish la sara fu usually no nothing ta da khrom sha lu jila oh lo ka zon thang ji khoi na ka bi wo khoi na ta da ka bi jila tang khrom facebook le hi ponzi first la me ton tena son na ka bi phok yo then os daga cha da bom daga khoi na ka bi lu ta da yuli la ta da ning khri ka no 아시 왜 다들 10,000 망을 기사를 그래 나 양전에 다들 쉬고 공례 나빈다 미국종가 빅팀 살고 범사리노 다들 이사 좀 신호로 정리다 사사 얘는 점점도 감묘지 바지 양 주나 얘는 다들 히 나tional 중국을 인플루언서 싸우 같은 라스텔 바지는 장나다 얘는 제가 다가 해봐야 스킬라 그래 다들 라스트 데 큐넷 네더라 같은거 이번 미어리지 어떤 정 된다 안 다들 큐넷 킹탐니다 그러던 항모모 오 큐넷 뭐 큐넷이 제 크레원데 테서 큐넷 야 뭐 흥와 거문이니다 야 테이프송진이다 이সম라 마항락 투모 근데 다들 사각 사이모 범브라데 나 존항제 버던 레나데 이원 방식이 기사오라 버던 레나데 다들 아니와 민심나 빼노 오케이 민심가 땅군 페이스북에 칼쿠 유저리 커멘 말가 다들 미스터 엔젤로스 PS 봉 그냥 지금 다들 블레스 생미라가노 황래지 미국종 너무 대통령 아니지 저는 다들 엑스포 3명서 다들 3명가노 이 회사지 within 14 days 이던 3명 지금 그냥 police FIR로 서울에다 비미가노 저는 랑도 아니지 폰 붙는다 그러다 그거라 저는 회사지 리턴 3명이
了可 Facebook 里那可规巴姐，他的withdraw 上面了的样。哦本萨拉普个，朗的这个姐，just within 1 hour 么干了，他的配啥就不上面干完呢？ OK，我要搞那牛，几倍上面干我。真的，他的人家说的方式，他阿克莫他啥那个，他的没人怕了呢，他的那又要比米个一的character assassinate 他们的行业了。within 50，他的当初 Facebook 55 members 当初在里那，一的麦克米尔库 character assassinate 他米尔库的行业了。因为呢，他的一个可比了。他的比例这个么来呢？他的 return 上呢？他的比例了，他的 silent 呢还没干喏，都能红的呀。OK，又配到他的 return 上面了，真的哎，因为那个比个 word 呀，又 take back 上面的帮干喏。他的 OK，米并且推个这种的呀。OK，amai thaga ya no kharjan hing na ka thaga no gopningly ari sadakle atum na sadakle activity hi scam nei da khiraga atum sadakle jili misunderstanding ki ga klewang ko or technical issue klewang ga kyowang ji thadara shokai do 从行了就是意思就把呀 scamming 了台，从这 scamming 拉的了，把呀。他的 OK scamming 呢，他行不来，帮这个 OK Q-net 呀，India 呀，permissible 么个，他的 company 呢了，其他 company 我们的了包括了，你说什么忙 OK 那个了。OK Kelmahan semua meeting dia. Qnet ni doa kelmahan ko asumna victim mai sakai tong he. OK how pogli Just wa iba ma thada hangla very ba zang jena ba thainau ji ser lo mo thaga mai thada qnet ni jilum thim ni oksung da he thada gift jihong kai kre table set no. Ya kre thada phung naw jihong le go. Asum ba khlon da aklum lo lo thada gift ni da jihong jila. OK OK ning share Asum mai qnet thada invest ha. Yeah, nana no experience share sami haji itum tiamo mai bhapta mai maman phogai ashama inala ong hanra sali nau ke Ai cho. kharkui we yeah connect network li ti omai ka issue le khai ta kha salala odibom sale do kharkui okay okay Okay, te Charlie, ning Charlie. ning share arina amai ngor moi kharjan jili sun laga tiong mai ka nali la khanghana ka sangai de le itum khani tholak sa da itum na observer ak sa da itum society li shock da clay hi itum na shalaga maring phalak mane jena nui observation li arya mai ngorngam na kharjan hang kai li relate ka sa qnet ke ji hi itum society li la rampant sala kai na kala lungsang la kai na sa da clay chung kha thei shai ye victim mai sa khai chung kha le de le ye victims ku chung kha thei shai ra kharjan kala itum tangkhulnao klata ila entrepreneur khane the qnet we representative sada or employee jinika jilik zangping lak chung kala thei sha bom de le chena issue society le khni thoping chung khai tha involve la sa bom de le no observation le qnet ti itumi tangkhul society le ka tha da le do kala victim mai na atumi hog sangping relation hi ka tha da le ka tha da tha ra ta how arwi amai ngorong ngam na ka hangli wa aming hi la khilak le la mathai la hosangi da hi thaga hangdak le li thaga itum victim bingjiwi higla pure ka thang si do ignorance wi wang aina nei chi ni ka or athum wi mathai ba wang nei chi ni ka mi kai no ais athum na sa ko khwin da ma thum nam tha da mang han khwi lak chi ni ka or maning ka tang khu nau sau da shim khu theng ro da ju shit ka sang wa long li ba ga jang nei chi ni ka no thai khwi li ka tha da le li do tyo mai ka share sa mi lo Okay. Remember da atau so dan nui show hili pok mi wang ning silage concern leo da aton thang tui gai hafta jili na tangkhulnao bing shargil ja tam nei da kyune de maram lik pi acha hi tangkhulnao bing kyune le ga jang chung le dak le ne kyune thi phai kyune thi mushungai kyune di ot ka sa hi thai da athum jang laga champai sani ge ja kharjan sani ge ja mo pung pham her ka right thalala right athumi representative mo salala ti sadak le yenala yar bang thebi fine sare gi sangjawe ina ga thena tangda qnet 1998 le setup sa ga ya multinational direct selling company akhane asiwi hi ashina health and wellness product ka offer sai chili thumi luxury items cha ga tha chili pung ga tha kitchen item tha kibing hi asiwi product ne da yore hi business model hi MLM multi level marketing wi model jana chwajingly operate cha ga jine India liver hi in a park atam tharan vihan direct selling ashina
ki franchise a sa la ga ot ka sa ne chena kyune du ot khyor hi kyune du ot sa dak le hi IR da independent representative ta thum hi recruit sak je ne laga hi ping na product ashu product bing ji yor che bi commission sampang kala recruit ka thar sa la ga mi ga thar ho sangman mi ga thar ho sangman laga chui commission sam ga bang je na athum mi earning sak je ne mi ho ga sang ga ji hi business volume da mi chung mai da ho sang amount chung mai da zang sak ka business volume chung ga ka thum commission ji chung da tham bang ne exact kya ka earn sa business volume ji kya ka ta da calculate sala ka ji ba ja ma the ne ka rough idea ji ta da earn sai chena ara hi qnet hi direct selling pani akhane jera ashiwi operation system ji mathalai na setup sa kai system akhane ka hidi ashiwi working system operation system ba hili kajang kha lungli otsa takle azingli crown li otsa takle ba hili controversial sane otsa takle bingi ashiwi in representative ka jimninga leader ka jimninga hiwi invest sami ka product yormi ka khlomi ka azingli otsa takle bing baina sapaba laga greu dakle firstly he system ko tong hi khyanam thran bonjai scheme idumi pyramid scheme jena khangte tara khamla ing jinwa number 1 li how for the initial investment ni chungla ge lubam gwi thumrawi tingawi tingani wi otlok vai mahang athumi in terms of luck tangkul arwe upuli sa tak leida luck aka tinghang bi hang through invest sang sakjini the how for the initial investment hi IR sa ga jilala independent representative sa ga jilala or chimning ka kyune de protect hi log ga jilala long sak ga jilala investment ni chungla ge one number 2 li false invest atumi false promise ku chung sai paisa na hi invest sai ka chung mai da samang ra hi invest sai ka thak la ne changau ra in thak la ne stable sau gi ne itumi mi ri ni da raisang dak le ne hak sang dak le ne gi hi atum ku chung false promise le thirdly atumi actual focus pa ba sales ot khyor ba jin ning la qnet du ot khyor ba jin ning la recruitment ga sa ba hi mi pha sang muron laga downline pha laga athum phaisa sam ga phang earn exact by focus sai chena ka thuma chena khamadeli china phaisa chung da earn sau phaisa chung da invest sang sagau chena hina itum li sit sang kai sak tak le chung le de le musa na hong ro ga machine makeup ding sa na le target sa ne simkur ga simkur bing target ka sa ne the jiwangaina system mi gdonga khengadam thran operating system ashi working system hi ponjai scheme thaugi da hiba hi isi india maung nimne apom khangdai gi chungali la crackdown athumle police na raid kasa qnet hi fraud ne gi ji kachunga ita da shop ta claim ni ji aru ji ta ne okay ning share kuira kharkui na we take we share sadak le interesting la salak de le mi chung khawang information hi ka tharla sad le ra a min qnet damang sha sala ka da operate sa hi ka da mili hosang ma mai khi ma mai business model ki lak le jimak thek chung le daru je very enlightening in agang han shanau ge itungwi athang na hang ga da kuni to chung ga jang dak le ne kala mi ping na ka hang ka shali ka thakle ka itum hi representatives ping hi mathala ga na well dressed sai smart sala ga na da visually presentation hi appealing sala ga attractive sala ga ga lai da hok sang ye na athumi kai ga liver brainwash sami la ga la hosang ga lai chung ga hang le kha thai ngai question ba na ba ithum khuni thot pingli matala khuni thot pingli ka da impact sa mai li kliang ka la hili ashi we chamsa de qnet li zangai ka ba awi income hi mathang bai khar lak da awi mirin hi successful sala ga na ok thui thai lak ta leila or kala chang hai ping hi khani thot ping hi athumi mirin hi hili zangai la ga ba chang thai je na masa paim da alami recruit sa thu hai ka tha le ka or as eva hi tha da scam sai mer li da sai ka le ka athum li ka tha da hi consequences si le ma me li kliang chi la tyo mai ka kha thai ngai le no observation le okay in a no we talk show ngora jadam thran in a qnet we victim bingli khardan sai approximately afimi trashik le khardan sai okay tangkhulnao mang la paisa tangkhulnao mang e okay kai ga ba nam phoi na paisa han ku khuila sang e so now bingli threat sa la ga
Nampoina within 30 days alongli hanbai within 30 days alongli invest sagaiji qnet wi ot pogaida IR sagaida athumna ot sagai within 30 days hanbai gine khai kujung jali ma chithemne kujung jali ma chithemne qnet wi product option le gijila ma chithemne Hiamania tai nahi tambanga gaji option ma minno ka kai kana ba paisa ji invest sai laga 30 days qnet gaji raphak so dam tran ada ngai ngong khangai da business dang se what delay what sa ga tara ga earning sa ra gaji na ho gui laga musot naung ro gao simphung ro gao jena shit sang da ba jang ao laga invest sa ga dam tran qnet ne da pha so gao da musot naung gaji ga tha ba threat sang rok laga han gui kai la jang dele pat chung mai na man pim ni chung mai na ba tanarawe within 30 days li athumna like pang sak zoom meeting ga organize sami training ga mi 30 days chi tam kang sa kai no 30 days atam kanau da paisa je ko adam drana refund musa ko rir thujne ina with your permission ina aming sing vai permission bo ko laga ache simnya hai anau gida cousin ishi awi a li ngre awi nong lavali thomirin hongre ahi class 12 ko bai laga after class 12 bitili ali shina kana tangkhulnao kana introduce sami ni ashishim kurle ke thaimya kana introduce ha ni laga business leidalei business otpam akha leidalei ot sak bai na thum sathai lagra na thum sathai ra earning hita da sapai hi thai da taraga hangau gi da ahi shi changau chi changai da wa gong si sangai da wa jang jena interview face sang sage interview face clay sa clay da khang dam tran credit union complex chili building chili sai dang chili shin aw kana tangkhulnao shin aw kana sai dang ki ba laga sak lagai na khui sangi da da otpam sak lagai na sambang gi da da ali jang sage khui le gi sak lagai na chot lagai na nam gi sang mongai na wa jang jine wa hi wa khui sang khai na wa li wo khui sang aw jena khui sang aw da hi ali paisa ji invest sagi ji hi 1,90,000 invest salo ji ne 1,90,000 invest salo jogi da tong vai le mi ji da sa ko kharjan hi kikumrak shok wi klyang yaru na phapta pai me ka aru ga khreili shok hai udong kum phani ungli 2023 yeah very recent paisa awi paisa deposit ka sa hi ihli le tele yang aw paisa deposit sa khai yang he date 19/9/2023 deposit sa ne 19/9/2023 deposit ko 1,90,000 deposit sa lo jogi da sakla ga na sim khurle kharjan sa laga awa wali convince sa laga sang sa ngayo nongra le success sang sa ngayo apong le kha da paisa ji awa wei na pensioner ne chithau gi da credit union li paisa hi wa khui ne atarai na wa khui laga 1,90,000 ni invest sami okay so 1,90,000 ni invest sa we laga training zang ma man ngi na training gi la credit union ni complex chili khui dang credit union violent wisli chili khui dang jena chili training zang ma man laga qnet ne gi hi ra thai qnet ne gi thai laga qnet li zang kha wat mangai da samara now da earning sara hitara gi jung ga thamli motivate sa laga brainwash sami ni town 9 phak vai wang sit sang makeup ka ji simkhur nana sit sang makeup ji nali sit sang makeup ka jing sot now list salo da sadang sa ji not badly ka pi laga athum ji aming ding sak laga sit sang makeup ka ji bingli try sa gi ni town line wang ara town line pha laga paisa earning sa gi ni ji hi now dong hang mi gi ni so ara ji invest sa kai thili mya ko personal account li mahang mi ke personal bai ba personal account li wasang mi ke jigo personal account li wasang mi tangkhulnao la tangkhulnao ko cash na atangai na khui ba laga bank li mi bai account hili wasang mi ke jine jiwi thili wasang mi kai wi thili business trip ta thumli delhi thanga ge business trip ya thumi hapta ga tangkhulnao
thrashi tang dang ashi business trip thangai Delhi thanga laga athumi QNet li watsa takle mi akhli ka jang dang shim akhli ka jang dang laga ka jang laga agra thali thanwai red fort ka thali la thanwai laga during the process chualungli apom akhli thanwa laga khanga ha da klage je apom je thei thura chili wa laga Tangkhulnao na so no tum ara call thawlo no tum town line ji phawlo da chili la chila da ba hot nai je ma sang saki je Sunday system da athumli mi ta ga QNet wi recruit cha khai bin hi program singal ji ni wo chili la wa than sang la ga athumli chiwi helping mi ta ga thang yang more than 500 dang chili khirang ro ga Sunday system da program ji ni wa jang sagi je chiwi dili athumli 3 days padeli la spend ma sang sagi ne laga chili amul ta kap sagi je athumli amugda kap laga success sagai thada paisa earning sagai thada post salo gi hangste laga athumji da amugda kap king sage even chili athumli motivate la sai business sagai da haksang da ra gi hi mi khangde hora laga la motivate sami dang mock call ya mock call try sa ji da sang sak kem gda la wang rong sak padal jili kem gda lang rong sak even party li la jang sagai dang party li than jang dang business trip than ko business trip than ko laga party jili la ma than jang dang so after athum hapta wi jili chita da spencer la ko ngau spencer la ko ngau ara 1,90,000 invest sa gai ji ki samang le je ka 1,09,000 in dinner set ni samang ji ni okay awi dinner set in a pin sa gai nya dinner set ni samang ji ko 1,90,000 ni dinner set ni samang e laga khung khawa wi ticket daily wi than ga jili athum spencer ga mi ji ti ga jaw na shok la jang e ka khung khawa wi ticket ja athum na kap mi la ja sa ji awi career ba ga tha online akhalam pha kwim ne online akhalam pha kwi dem ne amon lak akhalang da lak aka 50 lang da invest sa ga bai bang national ji ne klia pha ku gi da ka pik la ga sa ga bai bang hotna gang sak brainwash sa me thala maram ne mo pha kwi thai dum de chiwai na our business stop sao our tangau what ma je process tilang dam warar thula our career ba like dam gashi phangdai sa ba ngai ji la chat miau de na ava kra lak khni lang da ba khui mi khai credit union li ba khui mi khai phaisa ji aru la ji atar ji hanbom jing dele okay career ji ja sa zu mi gi de laga ina khiwai na fight ma sa thu khiwai na hi mang dak tu da khang thing dam tharan athumi agreement aka sign sa gi de hilam ma sign nam tham ko agreement sign ga hi very systematic athum sa dak la ra hi QNet operate tha dak le ji ajingli system operate tha dak le ji athumi document itum na hi me ai hita da sai hita da ungjang ra hita da phaisa si jin ra hita da od log gi ne gi option ji pa da la ga sa la ga kham ning de thak khamiawe myang ro kai de gi wi ji athum WhatsApp pai na or chimning ga email ai na johoralo kita da sake jigo da me senior bajina johomyo laga ane chi johodang after that chu pang shapai na atum na affidavit samgui laga affidavit ba jide awi khamya chida da pa kai ne in a QNet or lor chithara in a 11% ga samnim ne ko tonga tangran atum na jil ga bi ser rai laga systematic san kai na haida klein wa chiwai na ka jik tha QNet li wat sabing FIR salo FIR wa no sau no da hangshap tak leji kita da laga nam laga sadak le sa pain sadak le ta ji da are struggling tha sadak le chot tak le shim gur jili chot chan dak le thanang sak tak le shim gur ji da le dak le ne ji ama ina mang ga hang ne ka chung ga le fe ka mi ngo phong mi lo ji hi atum ok nong lai na ran sa ka chung ga le de le okay ning share tao kar kui chungkha na share sa mere ma chala ga na kharjan shoka hai phaiji thai khai ji ya ithum wang wa disheartening salak tele kala hi katha ithum tangkhulna shok tak le hi ya ari yes pau khnan da ka ada siam khui phak jim ning da le ya ri bing yang da le ping da la ari ja ming la sing la ga la hi katha nei jim tala ga na hang ji thai da le ari ya ri bing ni tha da clarify ka sa ming ai le ji ki glas ga a sai shu chan phai sai li QNet li active alliance ang da le bing individuals ka chi ka thali la invite sa je nei a chu wi interaction chan phai sai li jang mi khwai da ka atam apama chamane next time ja
zang nau ke jen leo gida a che itum concern ke lebing zang la ka jan pai sa da clinic ji la ji thengai ji sa ne ning share ara itum na matala ga ne q net hu maramli itum we Indian Sarkar we ayin nui ka thada leili kla ji tiom ka thek vai sa se jena arwi ku ro working sorely na han ngai de le Indian law we atishuda arwi karjan na khai amai mahornga mai na taw kar ku na share sa khai ji li be sa la ga qnet kai kind of a direct selling nei da kikla direct selling company da hang da lejli jang da klebin kai kind of a ai hi wa pra scam nei fraud nei da lak chung ka hang da le Indian law we zingli ka thada leili do ashi we market of business model operate sa da klei hi kala ru kharjan jing na ga wa scam sa da klei thai brainwash sa mi da klei manipulate sa mi da klei thada le ka atum jang da klei pin vai mayang rok ka kalam thalain chi thel ga ka chi chawe ning ga chang ne willingly ga jang ne ju vai ne hi wa ki gam tham da la hang da le ka khamata wa ayin na ka da hangla gi hin ne jiwa to sure to action go kwila ma go kwila jiwa sure ragi jin jena Indian law na ka da hangli do mata la gai na q na thili incidents show khaila leila ka da leili kla jik tyo me ka share sa milo Okay. Kre sada ma ning sinai re sholin bai thak me wang. The initially QNet hila hang khai da de officially registered thak hai company ya khanwo. Nexin ga phak yang lia QNet hila Ministry of Corporate Affairs Government of India li registered thak hai company ya khanna ba. Chi thada sal ga ya international company nei India li ka phara company maning nei ka it had a ashiwi operation gasa modus operandi jeki gasa masara man laga customers being a complaint khara we achi shudara Ministry of Consumers Affairs Government of India na investigation ha boga we chili complaint hi mi akhkhni mang nam ning la complaint tara khrao gi da investigation gasa tamli Ministry of Consumers Affairs na QNet hiva illegal company ne a company that involves in illegal trade practices chiwi group akhali lisa laga ban la samyer de QNet India live illegal on kai na rabo ya India mang limaning ne apam ogthui country tra khali ya ban tha khai company ne okay pau ga sha tha ga ba anina la khar jan hang bu maula India li la QNet li invest ha laga tara ka scam ha miao gi da chiwi depression mo phungram da suicide ha ga case la tra khali da hang de te hi ping hi court na consider ba sa sir lik sa ba jang ari ba mai si hi kida ponzi schemes wi bang hi controls ha vai hi regulates ha vai ari ba special acts and rules the kiklam leirang India liba ko under the Indian Penal Code IPC arava BNS 1 section 318 the we are seeing the punish ha pai de hitha offense commit ka sabing li jang cheating tar ma this will fall under the case of cheating in a Ponzi scheme hi thal involve sal ga kali ga of guilty sai da to khuyai ga watum under BNS agli atum dia penalty mi bai and then chimang maning la ri section 61 BNS hila criminal conspiracy ni chi criminal conspiracy ar investigation da kle hi pa hi wo mainly consumer affairs na kasan hi then chi kasat ran hi consumers affairs na phag shok hi they can be punished under section 318 BNS 61 BNS magoting criminal conspiracy what sauge ari ju ba je in ashma later partly rangai le kam tala gai na itum qnet hi khiglang ji tyong we ga thai kui khanga akwa jing na tyo ka hangai je khigla ga ban sa gai ne illegal company ne ji hang shok de ji ta ka wa q wangai na ari la open sala gai na operate chat le kliang ji ji thai ngai ka la athang
amai ngorngam na hang khai da ban sai re gi thai yau gi da atum na la openly firstly qnet na da mak hang nei ji la I tha ka ba does it mean yi ba da scam ne jo gi da atum la mak hang ka sing sa sar la atum la thai thai la ga scam ne ji thai thai la ga ko ho recruit sa da kleng sar la ji no opinion ka thai ngai chỉ là shop bay ở metro cities live ở where sa khai này cái yêu cái planning live ở chỉ va quy metro với bình live ở where sa cái đó I think it's slowly expanding to the rural population ở at itu mà pomni rashum da kli chỉ vang anh by the planning ở hang hai thada metro cities bình lấy được lấy bình hi khi lấy cái pháp tam man khai này chỉ được lấy chỉ thao cái đó là hi mà cái thay bình or hi we maramli awareness harang cái gì bình gì target group jili sanghau ka chiwang ai na thum yat pom ni thum khi ka mag thei bing ni thada pai la ga na thum kan bin sa khui gi pai la ga ni su khui gi pai wi ga khil chi le yaw gi dai thum ya pom ni ra ka ta ga ki chi ne chi okay okay ning share ma ta ari ta ga ichi na chan phai sa khai wi along hili first round hili conclusion it na khui gi pai hi Indian law na ayin na ma mya tu re kala recruit sa da klei bin hi la thai thai la ga sa da klei na maram ba ba hi atum na ma thai ne si je qnet ne da atum na openly recruit sam rawe kala Tangkhulnao na Tangkhulnao hi itum hi hosang laga scam hili hosang laga recruit sang rok ta leye hili itum ai ni thum victimize sang rok ta leye kala yeah qnet jang da klei kai khana ba scamming mani da la hang le fra ka aru ina chi scam na da hang maram pa na ba ishi advocate na here Indian sarkar na scam illegal company nei ban sa me re chi wang chi refer sa ne alright ara ina tiong mai ka kharjan hi alung ba jangai de le ya amai ya kharkhui okay arina amai what him sila ga etsa ga jo metro cities ingli bombing hi aware sai re ji hi arila achichang delhi le bom tangkhulnao le khran sai a hi kyune the victim ne okay arian tangda hon changai da tangda delhi le panglagai le dang le kyune tu hi ari tangkhulnao delhi le panglagai na kesi chung lagai le dang fu le so aware sai thala la zat ki mo chirang ukhuli condition a hang ge ukhuli covid atam chili panglagai na hi pikai chunga laga sam khai tha siman khai tha thomang sam na wo alungli victim bing wa le sa son laga mo phong leng thu yeah khamya agreement ji pai lagai na johong ro sai sao aru condition la ukhuli chung lagai le fi even ukhuli down cafe da len dang the interview sat le go okay ari national like tam dak le class 12 tam dak le graduate tam dak le tamun dak le kuchung sok to le go ili bata jang laga aya nya in a national le kran sai national ba hi aming mahang lo ji kai ne a hi kyune du training wa jang kai ne kyune du training wa jang laga tu chang hi la a chu chang kjang hi la chung sangai ko dang dak le ne so kesi mo pai ni tha hai le tha kha tha le la ari la kuchung ga victim kuchung le de le ari la chung sang de le ji ba hi ari pau ni ji the recruit sa da klei Tangkhulnao ma ngai issue kharjan him ning la ji ga cha biru mi ru ga te nei shi Tangkhulnao le recruit sa da klei to training mi da klei ga tha bing hi la main sala gai na ina khang tha da mi ku chung khana ma ka thai bing wa invest ka sai hi mang khmu ne khiwang business li company la ma hang la khiwang job profile la ma hang la phai sa ji ba sang hau da question sai kha chim ning ne khiwang marama chithang mai kap ka jing so nau ai nang so nau sa sao sim kurli ung ho sao khiwang ai no chithangao sangayao financial transparency financial independence le ngai mo the factor earn sak ngai factor sang ngai itu mi mo godong ha leila chiwangai na bata godong ne wo ta hi ari Tangkhulnao na sadak le ne tho ka ji tha Tangkhulnao bing li wa online ne na Tangkhulnao ma khning la shi shi ne sada le ka main wa Tangkhulnao hong rok tak le ni okay ning share ku ra khar ku informative sala ka kala itum na thairang chung ka share sami de le ari la ka hi hagla ka issue ak sa da le free e chen itum ngashar mai fai sara ina amai ngor ngam le khang hana ga sangai le
nala ya no we incident no we experience athang share same ara no we na take nga khanaba ara nala tiomai ka wazang ham hau gida ichi Tangkhulnao arila mathai la mashala kala athumla higthai le ta jang paila khai situation ni leidak leilak chung khalei leire arwi taw khar khuina hang khai thada nai mai thui gi ji sim khur nga sot naw ping na recruit ka sa sau gi da wada jang bai je na itum hi ka thada preventive measures ka thada khui ka pharo do ara ra sui da klei ra hang da kai convince ra sa da klei very convincing athuli train la sau gi da je na we take a khui kachikata preventive measure kuyaka or kachikata mili kharjan sagis la guidance kwirala kathala sa ka ba hikatha we trap hili kalen hili mata jangmro do na we thei khuli itu me khani topping talan khani topping li tio me kana we suggestion advice ka share saming sangai experience at his with the he mushong success ka your platform is number 1 at hina first time he ta discussion quick ka hi the discussion some nga na mi chung hi awareness kura the thing chimning ka ma thela ara he we being he entrepreneur na businessman na thala man ma kan kha than ishi Tangkhulnao every school la he being he penetrate sang sa every school la resource person no give cash and the whole ka thada every church la platform ga de hi ha being ara even social organization and the long no bien and that program le athum di invest thada athum li whole ga thada athum li entrepreneur ne motivational dog ne de khukang skre de hina national chung college student chung influence hat de wo a chon thang chang la ida thada pa khu chan na a cha kum chang ji la ka thak le ji ga KTL school le hi thada shop le gan okay thada ina aming hang le yo lo aming ai nang da thada wa le ga school li lam thada motivational dog ne da thada resource person da sang sak le ga school li la school even church le nang pool bit ka da khel la ping le china thada thar la ga thada khang ba Tangkhulnao ping ji hi pai ni la ai jin thaim tham ni go i ba ji main culprit ba hi celebrities thada kher wo mi ba hi mi ping me ba yang celebrities thada ok da khel la china as ka thada sei Tangkhulnao wi definition wi gao ga chi ni go scammer wi ji ba hi khak la ngong yao ga da i ping da khel la thada hi ka them ni mo nga na thum ba na thada clean age la electronically thada clean age la or mili motivate sar ga clean age la clean ba hi isna thada celebrities thada khit phi ga la he idol worship with thada khit phi de isi society ba aksida mindset thing je ro shi Tangkhulnao ping then every kadam no long no thada hi platform mi de le wo church le mi de le wo you know thada hi even school la church le nang the door is wide open for them thada athum bang business expansion khwai mi de de chung za ga hina kha ju ni no we talk to and thada a chon thang ji thada a ju hi awareness chung great so by the thing ba yang jena chon thang go directly thada you could main ji ba khle jena mi ba ja min sing ga no I wang a phang le imang chim no I wang ma si ji ya sai pa mo just 10,000 very micro amount I wang kha thada ma hang leng thu mo chung za hi Tangkhulnao ping hi then I mean here expo summit the clean ya jena ana kya hang ren ile imsi sang phone call ile chung re message da I thai re issue hi scamming ne ti thai da hang go I never reply back thada even right to information act RTI and the thai ile chora the message ti then very funny for me RTI hi khikre I thai wo I practice sa ga mi wo I'm practicing RTI every department ya practice sa ga mi wo akibali thakre mi thai ga akhlada thagi ka among an scam ha man da mi ri brain wash out the war when dong da ya repent how ni ka jin wo mi ba ji repent sa ba ro no te bi ni wo min sa lai na ka repent ma sa la ro apa hin ka thak ji ga thada apa hin aggressor ba hin thada victim wi court ngai khu de ji da self victimization sa khu de ga ro thada victim su ka ni ro li da le wo mi bin he thada thum ba li sam chip li da khre ba ina protection khu police complaint sa ro ji o sa khlai ro jin da le ga hi thada sa son de wo thum me okay 야, 지금이가 이빈데 예, 저는 털라이나 다들 police action kho를 다들 이 회사지만 미가 이망을 다들 서울에 다들 police action kho고 FIR within 14 days 서울 코 전에 왜 리턴 삼요로 양성 등등 okay the berkeley ya hila yeah one platform no
Okay, amai ngom ari na na kahang jilin no wi paisa refund sa kami no wi thei khuili tha ka athum na nguyau gi da refund sa kami nei da fuel sa ka ai hiba an threaten sai da kami nei da khuido no wi thei khuili. ai thằng mấy chuyện đó 하다 갖고 있는 그 위지래 미국중에서 하다 밤에 담네 질라 Hmm. 아 힘삼삼 맨 거브리파데 전에 이번에 아이 자기 빙이가 하다 풀바지래 그거 핸들스 그거 하다 사이너 리스크 그거 하다 빙이가 니자 Hmm. 엑스포스 하크는 니자 마오는 하다 Hmm. 하다 미 빙이 밥다바이는 그거 빙이죠 Amai ngom no wi akon ji aru ji matha da ma sha thu e athang in a question kan han ba na ba no wi paisa refund sa kami hi athumui scam na athu it aru na refer sa da na li scam sa mi ga hai wi realization na ko alungli refund sak mi atumi ngwere the refund sak mi the queenie ka on na atum expose ha mi khai or atumli police li FIR lo saura ki jiga tawi wangai na kang ji wangai na or escalate sa vai wang refund sak mi ne je na quid le do ji de thai ngai ji sa ne 어 하여튼 이제 voice crack 레이더 좀 샤투 yeah 이제 이거지요 yeah 이거 그새 다가 야 리펜스 할 사람이라 하톰나 리펀스 하면 다가 다도 웰페어 파이니고 다들 일이 사일런스 상석을 다들 일이 okay 다들 회사의 리펀스 하면 다들 이 사일런스를 다들 이나 다들 이 워치 백서를 일이 사일런스 상석을 주기 몽엔 카타이고 앵글이요 okay okay 콩레지가 폰와 미스콜 일이 라다 이나 피감 사크미니 many times 아스무서든 사이즈다 이나 okay 다들 피감 사크미니 okay ni share mo yeah karjan 사일런스 hi 하고 yes incidents kuchung khali ichum reflexa laga chan pai sa man leu da ya ichum na thei khui khangi thei ran lang chung ga thei man lega khamtai ba ba excuse me kui khar kui li na han ngai li shit da le ya arwe amai ngohor ngam lak chung khala share sa ba ma thum khar chan la chan pai lak chung ga sai ra ara khamta kana ba ichum wi apam hili higa tha model business model ji really ara si jindak le tu yar hi kai kana ba ya scam ne jora kai kana ba ka itum khani thot pingli o itum society li hi tha da ung dak le na itum li chunga sa ga zek le tha da la thai da le mi individual a khani ba ya levi sala ga ok tu le ji la hang le ye you train a ka ji through the kikla scam ga sa we train a ji tha da levi sala ok tu ne da la hang da le ye ka thai ngai ba na itum khani thot ping itum khani thot ping na hi ka tha we awareness si ka tha da ka tha ka matha mai da le laga itum kla da victimize ma sak vai ka ji tha measures quick up har do itum hi hi ka tha we trap li ma jang khwai hi ka tha da sar do kala itum society wang hi ka tha hi darkar sa lag da leila kala hi ka tha initiatives hi ka tha projects khui ung da claping hi itum we ka tha na ping o itum we yes talent CSOs ping na itum we watchdogs ping na ka tha da yang sang ka phar do hi itum na just mere ai ka chi chau individual we na da khuisi ka hi itum tangko wiwang issue sat le do ji ka thengai maram ba victims ku chung le da sha da le aro hi da tha ka hi itum tangko issue mang sat le la ka la itum ka tha da yang sang ran do ji ka thengai no observation no opinion Okay. Question chứ cái chung khai đại á. yeah mana da re Iwi cái thế nào tầng đó. hmm Iwi cái thế tầng đó in khởi rắn cái sai tầng đó. Cái số cái dân alung li na khéo anh tầng đó. Silent sát lắc cái gì thầy. Alung li cái sát ấy cái giật tắc li thầy. Khờ sắc lắc hay. Tăng khu li vang học lắc hay cái giật tầng sai đấy. Aji giật okay tắc li scam mà chỉ là giật tắc li working system. Cái li hmm ta dang tắc li. Hili ba dang tắc li. Khi nữa học lắc anh impact sa hay này. Number one. Itumna social media li gapa samongo ila victim ne hila jine dambring gapa kachung ragbi bibingjili personally text sadam thran bibingjili personally khran sadam thran phaisa tanar khai sare hmm victim kachung ja victim ne tara le le okay go thumda ram li research hani ja tata ga jipni ja tangkhuli kachung ga zai thare tahi financial loss sakla na hard earned money ji horsang laga sade laga tanaro kden hmm amang mi sui ga thai
mi pha khui cái thế cái pick laga khun sang cái thế bình jin tong sare otherwise 10% na tong sare 80-90% na tanar sare ta hi paisa hard earn kala hard earn mang maning la sukhui laga la financial loss hakline leidalei kakne li national like class 12 tam thar class PA tam phok thar or chimninga unemployed youth ping khi kam sam tak leibing hi athumli sui wangai na hak lagai pning laga wajangau wajang laga watanar khaitam thran ba athumi career la sajau like damli la maning song li thu higra ik chung leidalei ka thumali hiena shimkur ka kai musa nau kai kangrok leidalei aram musa nau ba khu ngau mo chena ila iwi phaisa jim matanar khwai ara ila townline pha brung gi ji chena ila i musa nau ba ji li khangde akhli ina wa ka pik laga ina wa sui laga khun sangau chena iling so nau ba ji wa trust manau ava mo pha lui thula ava mo pha lui ga ava trust ilish manau ra mo pha ku the lui ga ina phaisa tanar sa khainda ta hi wai nang so nau shimkur kai kangrok society along li chung le dele ara preventive measure ge jena preventive measure jaga hiwa awareness mi plung re Yeah. ada hangai da thai kai thai hali hi alungli zat mar lagai na panglain zat fi then at all level hakla kai awareness church level la pastor big na la hi so ka jang hi thai plung re laga athum na la church li la nyaw bi plung re church li la ham bi plung re school li la high school bing li la higher secondary li la zu dak le ne higher secondary school li la hi awareness mi ngi college le dak le khurli le dak le college hi bing li la awareness hi targar sai jena atina na media ada hangai da hili hot sak mi da media khang de bing la ka pi khami kala hi da platform mi la ga ya really take ang sak ji hi targar sai ka khaneli t vigilance da da itum nga sharp lungi ji muye phai jak she da la ma hange ka business je ka or direct selling company je ka ki company lak kala ki business lak iwi job profile ka thagi ji ka ji hi ng thing ka zak zak ra laga hima jang rang laga 100 times mujuklo 100 times mujuklo juthili invest halo ka hi hangai simkhurli la ngsa nawli la senior bingli la kharjan sa ga wajang ji otherwise brainwash ka sa kem hi systematic sa ga in sau gi da apong ko ong sok laga sa dak le sau da hili khaman hi pai la man dak le ni jiwai na ning sharp lung ra ga hi I khni hi hangai ji ne Okay. Yeah, originally chunga point share sa mere. Are question ka chungai da ka mi south side. In a tio ka manat mi kai san tio relate side. Ara community wang issue a ka nga sad le ogida itumai ka thana ping community ka thana ping hina or even police ping le direct mara sala la Tangkhulnao police chunga jangle. Chief actions khui mi pai or kala itumai CSO ping jo sem ta la kana atumai itumai ka thana sa da ka chikatha yeah awareness quick me ado kichi la ka nei ka aro hi tha leida klejili ka thana aksa da atum roles and responsibilities not as individuals itum ka tha maning la da itum we tangkhul we level li ka te atum la ki mo mai ka ka tha ka lei sarala la ka thingai jibahi na gang bahi important sala ge in individual aga sada ka hangli kyakli ba zawra mi ga kan sakta khuira achi media nowe sorintan we talk show hili kangnai na media mai ka ba sala bai ka ka tong ma zrer mri kala even just individual athane wa representative itumna ka banga hai long now representative na mutuya ka kala hangmi ka ba sung bai apong chung mai khar dale chena kathana bi hi itumna ka banga khai TKS labai terminal labai especially youth khani la hawge TKS na terminal bi hi proactive thap lung re hili ka shok ka ki le dale ga ji hi alung le ng ching lung re ka da zat dale ki shok lak ga ji hi khang thing ta sai ka school la college la or chimning ka cha units TKS units terminal units ka chibuli la hi ka thap awareness hi wasung sangai ach TKS president Ramajan Keshing kala awi executive ping terminal president in charge ring phabam kala awi executive ping li bongai sakla kai ni ba hi phimilo appeal sanai media hi choina nuthum units ka chibuli la hi ba hi awareness famila ko ji ba hi initiative ka famila ko ji ba hi bongai ka khneli support system kala platform ta sai victim bing hi mom du shok leng thu victim bing hi ka hang la ma hang leng thu ka khek la jangao sang thatar bing ji li pressure la le da lenda ma hang shok leng la simkhuli la phaisa tanar khai ji la ma hang reng phaisa po khai ji la ara mung hang leng thu jingdao pressure la le da le
ก็ละหังก็อิลิมินะอีวิกติมอักเนี่ยเจ้ก็อีว่ามึงมุดตัวแต่เนี่ยอินเวสต์ฝากสันนี่เดพิงเอาละจริงเอาว่าไงเนี่ยละอะทุมีแพลตฟอร์มล้มเลยมั้งเด้อ support system ละอะทุมี backup มีใครล้มเลยชิมกุนก็ลีวังนิ่งมิวละ police เลฟไฟร์เศร้าเราจะทำทันอะทุมี affidavit sign สักไงเจ้นะจิ๋วฟังชาวบ้านนะมันนิ่งลุยละแต่อีกแล้วว่าไงเนี่ย support system ล้มมักเลยกินละอะก็มุสาดเลย support system ก็ละ platform มีก็ขึ้นเลยเลยสังไง thirdly CSO leader ping na labai or chimning ka yarui thana ping itum advocacy hibahi mutumi plung re iling son au jikta na hangai in hi share sadam thran himom na thatram re dangai qnet with scam or higata with scam direct selling with scam higata zattak le hi mom na thatram re dangai kiwang ta honong thumda jangdak le tung jangdak le dangai especially hili danger sabawa yarui li jangdak le yarui thandak le yarui ni yangada leader chung jangdak le dangai Okay. church worker ai na dang le dang dak le ne ta hi bing na convince sa dam thran hi bing na go tam dan ta chang bai me kharao mi ne shi changao ji wai na hi ba hi ga than na bing issue we says or representative bing ka la khang de I tu me than na ga ji ka ji ba hi na legal expert bing li la ka la authority bing li la collaborate sa la ga ak hi am na ta re ka la hi we ta jang khai ne arui la ma ta jang le dak le ta jang na le dak le bing le kan chok phai wang issue katana police officer big ina zonang tangkhulnao Facebook li ka betam thran issue tangkhulnao police sir I ge long sir ning sem long sawangam long la tek sai Facebook jili ina thum li tek sa gin ta hi athum la aware sa ka hi ba Yeah. hi saklan khiming sangai Okay. Ning share queer kui talaga na kani thoda sa da itumui thairan mi chung kana mam tui kleng ma tui ran la mam tui kami na na itumui voice ak sa da lung sak la na concern le line share sak mi je reply appreciate sa la le itumu chung khali wa pairu no je hangai le ina ara queer working le ungai le aka ga jilla itumi ai na go we jingli oktyo gi da ai in healing health on gi jitai aru ituna kharjan paisa khai hili ka thakle jika ituna victim da shichin da le ara hili thai nga kana victim lag lag ji hi thengai tu yar hi kala ali ho ga sang ji tran forcefully mazang bai jila dam phuena ho sang khyo gi da ali kikla khyon hi kiban le khyon lak lak ji la ka thai kai ka athang hang khai da kai ko ais au anam thai da anam tha da mang thing thu gi da anam mang ma da wang jang da ji la tu yar hi la shichin da le how kala athang hang da consent la ming ro ka wang jang nei ji how ida da phet ro tak le chung le da klai ne jena itung ai nu ya jing along li thaga matalai na qnet we operate da klai mong hi thaga ba mi ba ji wa jangai ka wa a hi victim sa ale fraud sa mi hai la ali scam sa mi hai la ji ba ji thingai kala cham sa da ali chi tha me ka ba auli ki ba mai rights le da ana immediate steps ki me mai kui pai kala ana ka ji ka legal action ki mai kui pai ka ji ri mai ka da thingai le ang ina na tyo mai ka share sa mi la hi pa hi in a take a quick the highly organized thala organized halaga operate ka crime ma khano okay first nali the khog phogli consumer customer ka sa da nali khun sangai laga next they will make you a distributor na firstly customer ka sa da bazangra jiwi thliara na pana distributor on theo jang ashui product ja nala akshi da jang ja product your progaula che taga you become the distributor and once you become the distributor of that company you automatically become the company jiga thal li chi dala cha da thum bi ashui hi thala ga na da organize sa ga jag laga expertise si jang laga sang rok ser dali hi okay then si hang gai da na nakshi da firstly maybe consciously or unconsciously na vazangai na jangai ara na customer phar laga ran na company chi products ara na your progress taiga na company ta leo ji then hi complication pa hi you are victim plus an accused lo ung ta ri ji le ji okay kena ena ri hang khai da aramo
victim accused ki palak la da pha ga li pha waur chi isi case in a kai case law kai actually related cases related to this qnet in a case history in hiao khyang than ba kai kho li la tu khil ga case establishment are the prima facie evidence in pha khir ji chi thai the bail lam yao o ji dai da thumi see allegation ki gal prima facie evidence in sam phang ji la ji it's like see nui kobi family me a kan nui kobi ra shai mir chai khui laga me a shangli wayam sang khai na me ge jiba na nui kobi shai yao ji ba jim pha khui khur tha de jam chena khang da da isi panelist kan khani jin la hango la ning sang la kai na ma tha la kai na confirm sak lag hili wa ga jang maning ko now the blame sal of course you are a victim but kipali blame sar gi question na rao of course nali vo da kyon ba sa mi re nali vo ko kipali blame sar gi question la ra ko je na khang tha da yang ga zak lag when you invest in any company every genuine company va da is we MCA Ministry of Corporate Affairs li company ko tong register ha sare jidla chen ji tha background ji tong ng yaw yang ka company hi ki ji tha company or mathala ga na register sa hai company ga maning ma or register sa jilla register ga sa hi la ro hon na khang tha dal technology age sau gi dar the ji tha la distort sa hui ki pai la tra ga leo online we information mangai nai thum rely sa sau gi da jang and chim thala ga nai thum apam hi location of operation ka tha ikali lai email address ka thali mi pa hi ka thali da dang han vasal ga thum vasal la sagi gi ni now the see in example like site sao ge just not long ago last November lead late 2024 in so now le tha scam ni wajang de le 10 lakhs lang the scam sam ya laga ra and complaint ga sali bo just immediately complaint ga sane but it was too late out of 10 lakhs scam sami khai jil dia na complaint hal ga pluk or cyber crime na track ka sadan tharandi 2 lakhs something not exactly 2 lakhs but nearly 2 lakhs something man track how theology so he being here atum thala ga na expertise ki ga sal ga say banking we procedure la ga tong ga thaimi marketing procedure la ga tong ga thaimi involve sa I say technical we know how the taping la talaga involve sa laga shi talaga group sa laga operate sa thaiwo okay ena khang thadala si amai ning share aru hang khmi jiwang kha ina itum na thai ngai ba na ba legal steps quick vibing aru so called aru itum na shi chindak lai you are a victim bing ji matha da mathai thu gi da awareness matha da mulai thu gi da wajang da klai bing hi atum na ka chi ta khime mai immediate legal steps bing quick bai ro do ka chi bing chi kha thai ngai legal actions quick bai bing atum na police li wal ka FIR lodge asa pai la atum li rights lei lei la ka chi kha thai ngai kala hili atsa thau se athung na tiaw me ka hau phog li hangai re ki hi crime ne dala hang da lai ka ba ka chi ka tha Indian law we a jingli ari fraudsters bing hili khima mai na punishable offenses bing chi ka tha da leidalei ka tha da thung le panisara ara mi kachungkha mathem da wajang lui la pai kala ari leida klei bing hili la ngasam ka bai ita sa da klei ngasam ka bai wang awareness hi khami ngai chi la kha hang mi thalo see na akshi the victim you victim sai ga ya mai mathai la wag jang la sa pai consciously unconsciously you are involved with the company akshi the na victim sai ga immediately cyber crime li complaint lodge salo okay chu thi shura thun sa ka pai saura cyber crime na track sa ka pai na information provide ka sa wa thi shur do cyber crime na ki ka sa ka pai sa ra chu li na li scam sa mi khai amount see because in the beginning you invest and join na chi thau ki na invest sa khai ni ji tio mai ko see not 100% ki gam sa khila pai sa khira la la ta tio mai ko bo refund sa khi ko pai la ki khlei sa ra che na chi we invest sa khai chi mean no be 100% ma sam phang sal la victim ba chi li
locate sa ko ilaga ali arrest laga lead try sa ka voice he will be I mean accused partially he will be punishable with imprisonment for 3 to 7 years. Okay. Generally, kasi da ki sa kai witili ithada hi da ki so kai re cyber crime immediately complaint lodge ka sadar kar sai pina kai nglang da we na kai ki ka sa we sa ga zatra li hi thak la ga nim sa ka hi pin la thak ma thala ga operate ka sa gi da ka thak always ka thak hi kai kar hi ka sa phum re. Okay. Okay. In share amai arwe kigla 3 to 7 years kisla ruje 3 to 6 ka 7 years do atumli arwe pingjili guilty if they are found guilty 3 atumli to ji 3 to 7 okay years 3 to 7 years si if they are proven to be found guilty found ji guilty. jail jang bai jine okay ning Ma. share meaning ishi tangkhulnao involved sa da klai pingjila kalika victims being in or anyone FR lo salaga to if they are caught and tried ipa hi bataga atumla he punishable offense akang sada atumla jiwi punishment je sampang bai da klai ne thaga. Ma. Okay, okay, tagi it's a serious crime. Da hangai de le. All right, ning share ishi mati chan paisa da lungsang lagai na kharjan lak chung kala sa khoi ra ina ta da ba kup sang pai mai fa concluding remark with sada 2 minutes each mingai itu na atan chan pai sai le mi sau sa khai le la kala ma ta lagai na itu moi tang ku a chang hoi le address sa laga tyo mai ka itu concern share sang sa ina rimika da mai ngor ngamli hang sangai le kha khamata kana ba athang mai ngor na ngam na ka hang jile itu with church itu education institution sing tai le penetrate sa da klei jiwi concern le da klei tai la ka la ta ka no concluding remark hi itu with church itu society itu schools being important sala ka institutions being ne hi wi ka thana ping kala hili yang sang mi ping hili no we message ka chi ka tha mi ngai ki suggestions advice mi ngai kla ga ji hil ne be sala ka no we concluding remark khamilo the request sangai like unmute samila mai no mute sadly. Okay, ni share conclusion ni ha da hangai as a victim thada criminals bi jile te te ga itung use de lewo itung he tang so bi hiang so de lewo there thada yangla ko bible khang thada wolf in sheep clothing here itung bi so de lewo mi bi he aming la te je the expose ma sami lak thada every shi khla ki kisar kre de itung pom chon da kre la my first encounter with this kind thada shi me tweak je and I may tweak the man say what thada illa te experience as should firstly Tangkhulnao thada financial crime hi na ka the tharan ki tha hi thada 2010 atam de hi akshi shok ler de mi bing na chu ka bai wang yang asia short term memory ka ji thadla shok shon de lewo il zang zang de thada shok shon de kredla firstly experience hi in a first encounter hi khale unglan ka chip foundation da hi experience of okay he yang abo wa thada abo grabbing hard and money ji chung ti post sai wo Jimamning la insurance will ne jilga chung sai wo unglan ka chip foundation da Laga he founder ba ne ka thada isung thada thekum si sa salu just ne jiga active sala easy basis atum ko tong li le jila first day thada sono sa thwe de itum ma hang le jila sono thada them si wo police li ka rum sai wo mi bing he just li thada myo thada open sala ne thada mu tu ji wo lon bi foundation the le Mr. Ngno Tan Jimik da ali thada incident shock do the scan incident here Usually, ajakum thada 2-3 years back ne chila Panthan Bank da involvement ka lui wo Panthan jiga thi bank lui shi sanga ga da thada interest jung da mi je da Tangkhulnao chung invest wa sa lui wo within thada study sa yeng jan thada itum yu ka sinan nang da thada 4-5 lakhs thada hard money ji ba sang ga interest ji 4% jiga per month bi je lo asulia thada samphang ai nai da itum source of income lim da thada samphang kwai le phung je da invest wa sa ga Panthan Bank ni la thada 25 crores ga ikru shmano da sai Ikru customer mang when thada khui bunga sum yamo ja the third by qnet he penetration by ni wo laga qnet win ji ga thada mishila ga thada thei ji la mi ba hi la I knows thada from high school to thada college no thada thada dam khui kai mi ni ji la just little ro active sala ga ji la
but the penetrate thada isum bana churchly thada tam simple bilil thada hi isum bible na thada sing shon da khani wa ba he thada wolf in sheep clothing ba he ngawai phung ga thada hi thada isum mui fund ya ga financial crimes ya komisal la thada acceptable thada acceptance ayo until mi ba hin da thada ma ta church the often thada offer kratan or sponsor kratan thada church thada simply they keep on accepting this exception 아니다. 저는 다들 힙합이 비례야 다들 아주 비례야 다들 이 카드 버튼 내나고 태태가 why not to expose you know 살렘 상가lum요 살렘 그레바 있는 다들 좀 봐. criminals 니 encourage 그 사타고 저는 다들 아주 비례야 다들 이 살렘 사물도 다들 아밍싱을가 키우네 위실라 다들 생각하니 웅랑 집을 다들 생각하니 태태를 다들 오펜 상가에서 그래 놓긴 담네 다들 강탈라 Jordan doesn't always count hala. Facts don't care about feelings. You have the no simile. Okay. The feeling thing now. Good talk by them. Then expose some people being here. Young criminal being here. When so I do here, you really shock the here. Mr. Niao Kushung, and Kushung, sing I know no here. I just that how I know Salga to me, that he will chili. And when Salan here, a general here. You really young in a take with her. Then he thada missing the thada meeting the tailor thada next day aware sa khoi thada chimning kho thada gram he thada repeat sa song gilla then thada expose some hila number 1 lang ni thada ye sang khui Okay. in a sub subject chimum ni wo Okay. Okay. Ning share amai no we personal opinion no we experience attitude share sami khai jiwang in nextly queer khui rulangly ungai le no we concluding remark couple of minutes khwing sak ngai le khui audible sa li do Okay, sale. yeah no asak mathai jen okay no we concluding remarks adam chala ga ni thum tangul asang go itum khani thol pingli ke ji katha message chan pau ji phun ngai dem chala ga ni thum awareness preventive measures we pongli tiong me ka basa la concluding remark kham mi lo Okay. A couple of minutes li koksangore. yeah Luya nào tang we na. Tik tik hoye aming la nau ne. Ali business akali introduce ang sono na introduce sai. Salaga Tangkhulnao wang ahi interview achakom change interview vai interview ji credit union complex le sai dang credit union complex le sa dam thran ali interview salaga sa lagai na chance sa lagai na khmi da lava ba hili interview salaga khui sang dang khui gai thili ali 1 lakh invest salo dang company ki company klar mahang ne ki wa chak ji ga mahang ne kha business halaga shangbai otnga taga leidalei da 1 lakh invest salo jawe chena chigda ja itmo phaisa malem ne imajang ge da thawe achi ali kran salaga na pause ka hangne okay chena iwi message ni kangai ba na chikda ling khunjang dakle Tangkhulnao bing knowing sat now li no sim kurli nanang khunjang laga no wangai na chot dakle no wangai na char da dakle no wangai na hard earn money ji shima gi da ukhnang dakle chot dakle simkur tara le dele ko no tara le dele ko chena chikda ile na thede dele ga khunjang dele ga achi tok so hing na hui dele ga khangna samung dele ga achi nang samyo lo ji hi abil changai kakneli itum Tangkhulnao le she Tangkhulnao ko tongali hita da pol lu singai hita da bil sa lu singai musa na bing na or simkur na success sagai da da hotel now li wa laga amunau kap ka sang ot now aka lo ka supply no laga income tara ka ung laga earn sa da kap laga sa ka sang mirin sakoi gai lo muning la sakoi gai da tarek laga na dumli ho ka invest salo business sa se ja ka mazang phawalo mashi chang phawalo hard earn money shwamre klemai na lemon jang khire easy money mangwam ne chen ning sharlo 10 times machuk laga invest salo take zak laga invest salo ji ki khnaw sa da hangai thank you okay ning share yeah concluding remark share sami khai ji wang knau sa da mai working no we shongai la concluding remark hi ma chala ga na itum na kichi katha khiki khali he katha khara than tyo mai ka ba share sa share ka
itum Tangkhulnao sa society ak sa da itum ka da mik rak mai laga kala itum khani thora sa da itum hi ka da informative sa mai da ka da ka shok zang hi the mai da hi ka tha we trap hi ma da zang mai ka vai hi le be sa laga concluding remark hi teo mai ka share sa mai Okay. Kresa de hi tha company hi investment sarang laga athang la hang khai tha da thana ga na research hak jak jak laga hi company ka chi tha company or na interest le de invest hangai ji khala chili khreeli involve sa khai chili khreeli member sa laga le ga sa ga tha mi jili ong han wa sa laga khilak la ji thesin khul ga invest ha gi ji ni li khada unconsciously na ta zangai sa lan ma thai ma da ta zangai sa la don't hesitate to approach the police immediately complain ki kasalo immediately police ji khala clash lagai ne shi khulli baru la crime branch le mai mi rang okay khulli complain lo sangai le nin falita sa ta sa ji le ji sa ngai ping chi hi thai hi itum now the ki ga sa le chot la ke ina khulli ji than khunum khawai le thum le ki la sa gi le tai ina crime branch ki tha scam or on social media atam hi libo account hacking spree hi baram pan sa lagin sa tele jang then chi ke tha chi la aware sa phulung ra or kali kada we hi tha the scam we ki le ai ka bo hang khai da the lang the police le approach ha laga complaint sa wai sa ki ji ni chi so the ning sin nai ri chin na okay closing remarks how be chi okay ning share ase ishi mati chan phaisa laga ithum Tangkhulnao ping na thai khang yi thai khran issue hak lagai leidak lei lungsang lagai na min lagai na chan phai sang ru mai re ning shi ke chan ka te na thumwi valuable insights na thumwi thai khwa ka la experience share ra sa khmi mangai na ithum mi ku chung kha zang ki da leidak lei or zang ra da leidak lei ping or zang ga bai ping li kan mi lak ta le ra da shit sangi kala hi thawi mangai na ithum hi da active sa lain zadak lai ping nela step back salaga itum hi mam shmai te da ka khuya realization akalang sad lai ra sar no jilla hang sanga ye ju waina na shi gutum li ning shi ka jang kadai a che shera sadak lai ye a thai kham theng sala gru no na shi gutum we any profession li zadak lai ma hai meru no a them the meru na kala atang uji da tangkhul wi bang concern lai mi ching ge ya ko ka awang sa ching ru no ge ye khanau sa da hangai lin tu dong the best wishes mi da lai ye next episode lila ituma ara next liwa repark moi topic la kwika fai sara hitangko wi issue ne mikai ko wang ringshla ka experience la sa da lai then itum next la mathak ma issue la discuss la salik vai sa se ache ita da sakla kai na ra chang mi hai bani share je hang li shit la ye kala ache episode hi yang mi kai ya yaro into being psychology la ning shik chang ka dai ache hang khai tha da sakla kai issue hi itum na chan phai sang room da thairang chung ka thai gwer enlighten sa mer da shit sang e itum Tangkhulnao ai na Tangkhulnao victimize sang rok dak lai itum ai Tangkhulnao advantage khui dak lai chung ka thai sha la ga maring pha mane itum mushung ring ai na khamushung phai gar chi khui la ga ring room khwai kala khama thai na khangang rok khwai ji sa khwai sa sai kala hi shi Tangkhulnao ai Tangkhulnao wang hi la hai lag la ga fraudulent activities si kuchung be ja hi ayar wen import sang ser ji ne ayar wen hapok ser ji ne hi tha ping hi jani itum first khui khung ping tiong mai ka hi tha hi itum shar mai da kala itum ka thana ping la hi tha hi mathang mai da vigilant sala ga na yang sang mi khwai sa sai ka zati akshi da nga yaw khai chi tran itum phatha chila ke jana mong rang la ga itum mathang mai da jackson mai rok sai ava wang ra na thumai naung ra ki sa lek lek ji concern mathala gan le se ka ji ka tha naung ra na ki ot sa lek le ji ava wa mak thai ku chung khalai le ki ot sa le ka li pam de le ki tam de le mak thai ku chung khalai le awi gadgets kam tha tha sing de le ki chu an khara mak thai ku chung khalai de le awi ot ngurut ka li chat de le shimong pam la ka tha de le mak thai ku chung khalai le ot pam we recruitment wa hi tha da oi ji ava bi mak khang han ku chung khalai le ki ji tha ot do ki ba mai li room ka ot sa da le do mak han ku chung khalai de le ava wang ra naung ra li khar jan sa mai se kala naung ra ping na la ava wang ra li concern matha mai da le se ava ping li hi tha da le ko ka tha si gi ji khar nawa ka sa da atum na experience le me kar da ok thira gi da ka phag shi atum na chu mai khar ji chu mai khar da ka thei le ye jo gi da ka phag shi itum share sa khong ok dar kar sai ari hon thot li itum le pai la gan scam sa pai shon da le itum khang share dar kar sai ju wai na
itum mata jangrang laka chakshi chimra shograng ka prevention is better than cure da phawla khai ko chi itum theser da klai ni chu wani itum preventive measures sim thalain kui se itum thana pingnala sak lagai na kui milaga higitha hi itum ratio akala sa kala yura kala sa da itum na sak lagai na kui lagai thai eradicate sak vai sa se ji khanaw message sa da mi ngai ne itum psycho rele ningshi serare next episode le samang selu shit se mong phami ser se